recent escalation of hostilities in Goma and the surrounding areas is a stark reminder of the increasing fragility the situation presents, and that only collective action to facilitate a negotiated solution will offer relief. Today, we join together in order to reiterate our calls to the parties to this tragic conflict to immediately cease hostilities and take positive action to allow meaningful dialogue. Uko twari twabibabwiye, hateranye inama iri guhuza umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo. Akaba ari inama iri kwiga ku kibazo cy'umutekano mukeya ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama rero yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye, ariko kuri uyu munsi Tshisekedi akaba atitabiriye iyi nama. Mbibutse ko iyi nama yanitabiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, akaba ari muri iyi nama iri kuba aka kanya. Wakibaza rero impamvu Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi atagiye Dar es Salaam muri iyi nama idasanzwe ihuza iyi miryango yombi, kandi aribo bakabaye ayitabira, kuko ibyo bari kwigaho ni ikibazo kireba igihugu cye. Abakuru b'ibihugu rero bagize iyi miryango yombi barimo baraganira uburyo intambara ikomeje hagati y'ihuriro ry'ingabo ya leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 yahagarara, nuko uburasirazuba bwa Kongo bwabona amahoro n'umutekano birambye. Umuvugizi rero wa Tshisekedi Tina Salama kuwa gatatu ku itariki 7 Gashyantare 2025 yari yabwiye itangazamakuru ko uyu mukuru w'igihugu azajya muri iyi nama kugira ngo ageze kuri bagenzi be ibyifuzo birimo kuba M23 yarekura ibice byose igenzura. Ngira ngo ibingibi twabibabwiyeho ko mu by'ukuri uyu Tina Salama yatangaje ko Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi azitabira iyi nama. Rero wakibaza impamvu y'ibi byose, ukibaza ibibazo byinshi, ariko kandi hano muri iki kiganiro mu masaha y'ikigoroba rero cyo kuri uyu wa 7 Gashyantare, ikinyamakuru Jeune Afrique cyagaragaje ko Tshisekedi yahinduye gahunda ye, ahitamo kwitabira iyi nama yifashishije ikoranabuhanga rihuza amashusho cyangwa se video conference. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa mu gitondo cyo kuri uyu wa 8 cyangwa se cyo kuri uyu wa 6 Gashyantare yatangaje ko abarwanyi babo batazigera babubahiriza umwanzuro ubasaba kuva mu bice bagenzura, kuko mu by'ukuri yavuze ko abarwanyi babo batagomba kwemera guhindura cyangwa se kwemera kuva mu bice bagenzura, kuko ngo waba ari gashoza ntambara. Tshisekedi rero yongeye guhindura iyi gahunda ye kuri iyi nama, afata icyemezo cyo kwita yitabira, aho mu by'ukuri yohereje Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Taruka i Dar es Salaam kugira ngo amuhagararire. Aha rero wahita bibaza ibibazo byinshi cyane, nk'umuntu wakabaye yitabirira n'amagura na bagenzi be bahagarariye ibihugu bigiye bitandukanye bakaganira ku gisubizo kirambye cyo kuri iki kibazo afite mu gihugu cye, ariko mu by'ukuri ukaba wibaza impamvu atagiyeyo. Bamwe mu bantu bagiye batandukanye bari kuvuga ngo ashaka kuba yatinye ko ashaka kuba yahita aterwa kudeta, ariko mu by'ukuri ibi akaba ari ibiri kuvugwa gusa. Mbere yuko rero abakuru b'ibihugu bahura, habanje ku munsi w'ejo kuwa gatanu habaye inama ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo muri East African Community ndetse na SADC, nayo iyo nama ikaba yarabaye ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Nayo ntabwo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Wagner Kayikwamba yayitabiriye. Urumva iyi nama yabanje kuba itegura iyi nama y'abakuru b'ibihugu, akaba ari inama yagomba guhuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi cyangwa se b'imiryango yombi. Nayo ntago mu by'ukuri Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe ntago yayitabiriye, ahubwo yohereje ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Botswana kugira ngo amuhagararire. Iyi nama iri kuba kuri iyi nshuro ya 4 yikurikiranya, ndetse Tshisekedi yanga kwitabira inama za East African Community. Mu by'ukuri iyi nama igamije gushakira ibisubizo intambara z'urudaca zimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Rero
turaza kubagezaho mu kanya ndetse mbabwira imwe mu myanzuro yari yafashwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba EAC ndetse na East African nako na SADC. Mu imyanzuro yafatiwemo nayo ndahita nyikugezaho. Bagakomeza bavuga ngo mu bihe bitandukanye uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko afitanye inama yagaragaje ko afitanye ibibazo na bamwe muri bagenzi be bo muri uyu muryango barimo uw'u Rwanda ashinja gufata M23 ndetse n'uwa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru wa East African Community ashinja gushyigikira u Rwanda. Iyi nama rero mu by'ukuri iri kuba aka kanya aho mu by'ukuri abayobozi abakuru b'ibihugu bari kugenda bagira abafata ijambo bakagira icyo bavugaho muri iyi nama, aho mu by'ukuri iyi nama ubu tuvugana iri kuba akaba ari inama nk'uko twabibabwiye ititabiriwe na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ejo ku munsi w'ejo ku wa gatanu hari habaye inama yahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu biri muri East African Community ndetse na SADC, aho mu by'ukuri iyi nama bimwe mu myanzuro yafashe harimo bihutira cyane gushyira mu bikorwa gahunda y'amahoro ndetse no gukuraho izi nyeshyamba za FDLR mbese zigakurwa muri Kongo. Iyi nama kandi yibanze kugarura cyangwa se gushyiraho gahunda y'ibiganiro hagati y'impande zombi abo bireba kugira ngo hubahirizwe amasezerano ya Rwanda ndetse na Nairobi. Rero kugira ngo aya masezerano yubahirizwe ya Rwanda na Nairobi hagamijwe kugira ngo mu by'ukuri hakemuke ikibazo kigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi cyongera rero kuri iyi myanzuro yafashwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba EAC ndetse na SADC nuko basabye abasirikari cyangwa se abasirikari b'umutekano abashinzwe umutekano ko bagomba guhita mu by'ukuri bihutira kugenda cyangwa se kwita cyane kwishyirwa mu bikorwa by'iyi myanzuro, mbese bagashyiraho ubufasha bw'ibanze kugira ngo iyi myanzuro ishyirwe mu bikorwa. Ayo rero akaba ari amakuru yarageze hanze agaragaza ko Felix Tshisekedi atitabiriye iyi nama yagombaga guhuza East African Community ndetse na SADC, akaba mu by'ukuri yoherereje umuhagarariye ariwe minisitiri w'intebe witwa Judith Suminwa, nawe akaba mu by'ukuri yamaze kugera mu nama iri kubera i Dar es Salaam muri Tanzania. Aha rero turaza kugenda tubamenyera imyanzuro yafatiwe muri iyi nama, aho ubu ngubu kuri iyi nama iri kuba aka kanya ubu tuvugana turaza kugenda tubagezaho bimwe mu byagiye bivugirwa muri iyi nama ndetse n'imyanzuro yafatiwe muri iyi nama. Nge rero wari wagijeho iyi update y'ano masaha ni Mr. Joe, ngira ngo nkomeze kubifuriza